жүрөгүн өткөндү bir бааласак, кадимки Манас атам менен Алымбек татканы 1000 жылга кудагый кылып олдурушат. Ошол жигиттин курган үй бүлөсү көрбөй калса сагындырган. Сол жактагы Нурсултандын муштундай болгон жүрөгүн өзүнө бир багындырган. Буюрса ошол жигиттин колунан Нурсултан Эльнуранын kız berip kaana ödüşüp, kızı vardın, nazı var deyip, törtü mörtü oluşkan, tört dasturkon toluşkan kudalar geldi suyunum. Kudalarına kollarım açıp, bazen olup 3 yolu koyumuzdan eğilip, kulaklarıyla kocamanlar. Yanları kalbay жүгүрүп, жабыла карап, үңүлүп, сырттагы жамырга мына карабай, сиздерде үйлөнүп жатат деп, Нурсултан Эльнура жалпы жұрт келди сүйүнүп, оң тарапты бир карап, сол тарапты бир карап, таазим кылып бири-бирден коюңуздар ийилип, кол чаап койсоңуздар жаштарга. Кулай жалгасын. Бактылуу болсун. Кийин сол тарапты карап, дайым жолу. Кол чаап мен мақтайм Эльмирадай апаны. Апанын көңілі қапалы, жоқ қапа емес. Bir aydan beri balasını çakmasınızdır. Sarımayday sandıktın düğüne bala uylanırsa gelinime salam degen at yolunu salып yeterli bir ek yol bayrak koyarız. Sana koy çaprağı. Kızımızga yol salınıp yüzünün nuru çaşırap turganda içindeki bir kayıp. Elnura, başka olçu sizin keriniz, başka olçu tuğulan eliniz, balalık bilen bağırlar deyiniz. Gelinizi kılacağım, eline cumuşup verse de meraklara apa deyip işlegende çarçabay mandaydan tөгülüp dursun deriniz. Бұл жашоодо майдалап баарын жүзгө бөлүңүз, бирок апаларды бөлбөңүз. Анипа, Насипа апаны кандай жакшы көрсөңүз, элдин
көрүңүз. Баласынан мурда сизге чуркап келип, сизди өөп, жолго салып жетине албай сүйүнүп турат. Ошого бир жооп катары ана моя кайнене ишкедебей, ана моя вечная мама деп түбөлүп, мындан ары сизге тарбия бере турган апаңызды алдыга чыгып, кызыңыз болоюн деп кучактап туруп эки жолу белмелебиз. Кайнене келин эмес, апаңыз болсун деп кол чапкайлы, Gelingizler, kızımız жаққа өтелі, gelingizler. Ортаға 2 жашты алып, тек салмақтап, соңғы сөзге шықпайды. Амансың арқы, бұталар, екбәттар. Екі балам бақытын болсын, келешекте кең болсын, аспаны açık болсын, көтерген өргөгі биік болсын, баланы да қалу ынтымақты үйбіреден болсын. Эльнура, başına salған жолықты, ағерім киріп çalmasın. Жарқылдаған жүзіңе яратқан бүлік салмасын. Алғаның менен тең қары, қағылай, монтақтай болын. Алғаның менен тең қары. Кылайым ушул апам жашына жетели деген жаштар бир кол чаап коелу, 75 апабыздын атасын чын соңунда. Көңүл толкуп шат келсин, камдап койгон жеңелер чачыланы ап келсин. Кана эмесе көтөрүп алып бат келсин, чачылабызды 2 жаштын алгачкы аппакай кадамына бир кол чачады дагы, калганын дасторкондорго чачалы. Gelgenizlerge yanına karabay, soğuk'a karabay, gelip bizim şu birlikte suyunçüstü en görüşüp oturmanızlara çok rahmat. Ulan min yıllık kudalardan olur. Nursultan sizlerge kalaladığım çın densoğlu uzun ömür, karamaşkan kolları beken bolsun, asmanlar açık bolsun, jollar dangı bolsun, altınardı mal basarlar kalasın, densoğluğa, yakşı gübrelerden olga, ne aytarım, Kırgızdın var, aldın soğukçuda, ortalık soğuk var, kimdin malları dese, buların malları, buların göğü balası, bunun balası, bunun gelini degenler olup, yakşı tutmak olma. Sizler kalan ben soğuk uzun evvel. Kutalar, yeni bir programların kitaplarıyla nasip edin. Uçtunlar ayının şu yerge gelip tüzmesi
насип кылып отурабыз. 1000 жылдык болойлу. Кызыма Аллахын Нурсултанын бактылуу болуп өсүп, денсаулыктары чың болсун. Сиздерге да кыздай болуп кызмат кылсын. Биздин калабыз биолада каладай болуп кабыл алабыз. Чөкөнү денсаулык иштерин ийгилик алай. Бактылуу болсун. Айналайындар, қол шапқаныңыздар оқшашпайды, бір құдаға қол шапыңыздаршы, қой келгендегідей, оқшайтыңыздаршы. Кечиңиздер менен бүгүнкү биздин кудаларыбыз, жалпы биздин меймандарыбыз, мен бөлбөйм бир туугандар, анан немедир баарыңар биздин жакын адамдарыбыз, ошон үчүн баарыңарды бүгүнкү Нурсултан Эльнуранын үйлөнүү үлпөтүнө чакырып отурабыз, жапар экөөбүз. Көрүнүстөр. Рахмат ушу келип, бүгүн сууга карабай, таластан, алайдан, көлдөн, арындан, жумгалдан келгениңиздерге чоң рахмат. Ушу бүгүн Нурсултан Эльнуранын акбартаңыздарды берип, дагы не десем, толкундан атам аябай. Балам үйлөнүп атканына. Акбатаңыздарды берип, жакшы каалоо тилектериңиздерди айтып, жакшы шаңдуу отуруп, жакшы отуруп бериңиздер баарыңыздар. Анан Нурсултан менен Эльнурага кааларым бакыт таалай, ден соолук балдарыма. Өкмөттүн кармашкан колуңар үзүлбөсүн эч качан балдарым. Ден соолугуңар чың болуп эле, өмүрүңөр узун болуп, дайыма алдыңкы жакшы ынтымактуу үй бүлөлөрдөн боло бергиле. Көп балалы болгула, өсүп, өнүп, көбөйгүлө. Насиба апа, болгоңуз капа. Үйлөнүү келген коноктор, бүгүн Нурсултан Эльнуранын тойуна ушинтип барыбыз. Биз Оштон, Алайдан келип, бул жактан алып айткандай ырымталас сыпаттуу отурабыз. Ушу балдардын шултоосу менен балдарым бактылуу болула, эки дүйнөлүк бактылуу каалайм сиздерге. Жаман көзлөрдөн, жаман сөздөрдөн сактасын Аллах сиздерди. Балалуу чакалуу болула, элдин алды болула, ушу ата-энеңер сыйлаган жакшы жаштардан болула. Ezekten Kırgız elinde alt direk menен baş koşkondor arzu күчү бул неге тоезели. Андыктан Бишкек шаарынын бактылуу өсүнүн кызматкерлеринин атынан бүгүнкү үйлөнүү үлпөт тоюңуздар менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Нурсултандын өмүрлүк жары болууга макулсузбу. Сиздердин бактылууңуздарды мыйзамдаштыруу максатында неге каттоо кечесине кол коюуга чакырам. Кол чапыңыздар, ошондон кайдаларыңыз колдонган өзүңдөрдү Кудайым кылсын, күбөлөр боло койсун.
той болуп ынтымактуу, ырыс-беришиктүү, ыймандуу жаштардан болсун. Жаңыдан куруп аткан фундаменттер бекем болуп, Кыргызстандын эң алдыңкы үй-бүлөлөрүнөн болула, ынтымактуу болула, ата-энелерге кайрымдуу болуп, эки жакты тең караган жакшынакай жаштардан болула. Ал эми бул жерде отурган куда сөз, бир туугандар, достор, баарыңарга ден соолук, узун өмүр. Sen
жастар деген жүректі болот деген ишенди бүгүн ошо абайдан ушундай була күндү анан мындай жакшы ресторанга той берип эл көргө жеп албай балаңар үчүн айкандай жакшы той берип атасыздар. Эми тоюңдар тоюлмасын, Кудайым сени жылы бешиктөөгө келели жалдап, Алла калаалы берсин, чабалбай берсин, келбей коебуз. Ертеңден кошуп чакырып балабагыз той деп баштайлап биз тойго чыгыптыр. Анан эми балдарым бар болгула, аман болгула, Эльнуранын чамалы, 2 жашты олпутан, она корголу чамалы. Samadan sağlat çamaklar, samadan sağlat sanatlar, 13. solda oturulan, Nursultan'ın dostları, Patruşkalar hayatta! Patruşkalar hayatta! Gönüllerinden taşkılar, seçimde sezim cışkılar, Ticaret tutsan tutulmayın, ağzını kalkıp düştüler, 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 düştüler. Gettik anlaması. Nursultan komandası varımız var. Hadi bir sol taraf büyüğe nasıl canıp çarçıp, pul çarçıp gelen Elnur kızınızların komandası. Sizler uşunday bir kızınızlar bu komanda uyalgandan çayılıyı bilsin. Gettik anlaması. Üydün kutu çalık şamı. Buyursa Elmira Cengem'in koluna ol demine dem olatan Elnur komandasının unuttuğu varımız var. Bize belekler abdan көп ekranda karayız, ekranda Ушул менен кайталарыбыз мүнөт, ал эми экранда чыга турган өзгөчө бир табышмактуу сүрөт. Ал табышмактуу сүрөттөр балким биздин жүрөгүбүздө, көңүлүбүздө жүрөт. Аны кээ бир Barmağınızlar, toyun ortasında sizlerle uçurashayotgan quvonchdaman. Aytganingiz kelsin, kelingizlar. Құдалық болсын біріншіде. Екінші құдалардан болуға, балдар бақытты болсын. Бәрі бешікті өрген, құдалардан айтқанда барысы аман есен, жақсылықтар көріп бәрі балдар бақытты болсын. Hoş geldiniz Katıgün. Bir kitap kabul almanızı. Geliniz özellikle. Саламатсыздар, урматтуу конокторлор, үйүндө той болушуңуздар. Жапан элмеран кудалык болсун. Кудалар менен 100 жылдык, 1000 жылдык бөлүк кудасы өткөндө болгон.
Эльнура, Нурсултан Кушбойго бет болсун, келечегиңе денең болсун, денсаулыкка орунга, күтүүгө бет болсун, башыңар аман болсун, дооруңар келинди болуп отурат силерде. Ушул балаңар эми экөөңдү алаканына салып, Кудайым буйруп меккеден насип этип силерди меккеге алып барган балдардан болсун. Баарыңыздарга ийгилик, баарыңыздарга жакшылык. Келген келинибиз биздин балабызды жашнакай кылып, ошол ак өргөдө хандай кылып хан көтөрсүн. Биздин баланы хан кылып, өзү хандын келинчеги болуп жүрүшүн мен чын жүрөктөн тилектешмин. Beyinizge rəhmət. Bir yaxşı kitap sizə. Hurmatlı konuklar, hurmatlı okudalar, bugünkü Orbar şəhərimizdə Appak, Aktoykanada Yaşanlar barımızın nasibimizde barımızın şu жерге biriktirip oturgan 2 yaşka kağalarım baktılı oldular. Karmaşkan oldular, tübölüklü olsun. Yollar baysallığı olsun. Daima toy üstüne yürürler. Yapar Elmira, altınlarım, komşular kut olsun. Kur'anlar kut olsun. 1000 yıllık Kur'anlardan kut yürürler. Daima buna ulu balamda üylöntüp Kur'an'ın gönlü. Anda da ak, saray. Kur'an olmuşlar dur korku. Bir sürpriz. Nurali oyga olacak hocamlar. Nurali odamızda 1000 sürpriz. Yapar Dostum, tüm kudasına, birinci kudasına 1000 sürpriz. Kovamaga. Keçik koymuşlar, atmışlar, bilmediğim kudalar durup koymuşlar. Kovamaga. Üçüncü Elmira'nın Türk'ünde 1000 sürpriz. Yapar dostum, bir torunlarına 1000 sürpriz. Annemin 1000 sürpriz, uşu ayasıklarımızda 1000 sürpriz. Klaslaşlarına. Evde çoğun çay içip olurlar. Tamarlara ayıp neme bir şey yaptılar. Rahmat. Tamarlara 1000 sürpriz. Ama. Şurayla gelip kendip süyüp bilmiyorum. Rahmat. Evet, biz degemlik klastaşların namısını koruyup gelin sırta olacağınız. Sırta olacağın. Görürüz. Siz daha. 3 jigit çalışıp olur. 3 jigit çalışıp olurlar. Gelinizler. Tanış olarak Aybek, Erman, Aslan. Aybek ağam, Erman ağam, Aslan ağam. Talas ağam. Oruç talaslar. Almaz bakayım. Mesela cenede. 1. Hayır koydu, siz aldınız. 1. Tamam. 1. Oy! 6. İşler 6'la şey içi tuttu. Rahmat. Ya, kastımın çeçe başladı mı? Gel git sizi talas bakayım. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olacak mı olacak 7? Hazırlıca lider Cabbar Bayken'de gazetacı dostu Talas Bayken. Elin arasından 7'den aşık devrimine erişi var mı? Qanday ne üzülecek ki? Hani жақсы üzüm mü? Zengin. Başkalar olacak mı sen? Bayken'in içleri kaldı. Bayken bir şart benim. 7'ye jetmeye alsanız insan çağırıp Talas Bayken'e veririz. Geliştik mi? Geliştik. Sıkıntı aşk olsak biz veririz bir zaman. Ben ne yapmayı size? Gittik. Sayla Bayke, hoşlar var. Yok, 8 değiştik. 8 değiştik. Hoşlar mısın ya? Yaman, profesyonel olaydı o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, koca 8, 9, 10. 10, bravo. Sayla Bayke, gelmediniz. Abiniz. Afadil Bayke. O demek 10'dan aşağı gerek, emkisinin üzerine 10'dan aşağı gerek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, olacak mı? 11, 12, neyse 17, 18, 23, 24, neyse 29, olacak mı? 29. Uzun gel tepki uçun. 40 satış şimdi. Oy görünüyor. Gitti. 1, 2, 3, 4,
Hayır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Және осы салауы береке егедер болады да. 3 ағамызға. Сіздер қыдар болыңыз, сіз ішіп айтқан бекеріңіздер. Біздің жеңіп жүріп ішіп айтылармен. Тоста қоймыз, куа. Болыңыздар, тезірге. Қара. Зияны жоқ ешкімге, достым, қол шақуазар, құлақтан тайылбай керек командасы бірінші түсіп қойды. Зияны жоқ ешкімге, тосты қоймыз бақа. Есеп 2-0, ойынды ұлантамыз. Қандай толырдың, айғыр минет түшібіз. Абыр толырдың, абыр. Батырақ. Қолдай мамашынан болмайды. Қол шақуазар, есеп 3-0. Билер калин ардара пердара түшөт го. Бирабы. Адыр тайбай керек командасына бир гол чап болду. 3-0 эсеп. Азаматсыздар, кайра берип берсеңиздер болот. Кеттик. Ошондун өңү ак болот, ошону ичкен мас болот. Кеттик. Тезесе. Арак кол чап. Birbirimizi sürekli böyle uğraş mısınız? Uğraş mı? Arak değil, zor var. İyi. O sonun önü ak olur, ocanı içken bas olur. Gittik anamese, giyinki. Bu birisi kuvarla yaşayın. Kuvarla yaşayın, bu birisi. Niye öyle olacak? İyi. Bilbaracağım, kişiliğe kızdır, başka bir çavreye kızdır. Kubil sıkıvada yaşayın. Azamatsızlar, bir oğuşetçe dağı, tayırmay gerek kamana saymayın, güçlülük kılıp, tüm önüne aldı açık olacak başlasınlar, kubil sıkıvada yaşayın. Kamanlarınızda bir cinanızdan yarmayge, giyinki sıro, giyinki jo. Ciddi degenle orusça ne değil? Danyar Bayken'in kamanası birinci oldu. Bağır mısın dedik ya? İyi, buna. Esep 4-1, Danyar Bayken bir rupay aldı. Olacak boğazlar, iyi, Nursultun kamanası. Azamatsızlar, ciddi degendir, dura deydi, olacak. Gittik giyinki sıra, giyinki sizlerin çoğumuzlar. Azerbaycan'ın dua, azamatsızlar. Saparga oratsan, atakların sapar, duasına. Ola. Sapar dua. Bravo, esep aldık ayaki, eko tek kurup çıkıştı, birden opay alıştı, esep aldığa eki. Gittik, uydun, koydun, жылқының тарелкасы сарайда не деп аталады? Ақыр, кетті. Болмаса тезірек, уйдың, қойдың, ешкінің тарелкасы ақыр, ауырық кірді. Ақыр, үйіне қар бұл, не болып жатыр? Ақар бы, ұқар бы? Ақур бы, ұқур бы? Не болып жатыр? Ақур дейді.
geçeriz. Hep çalalım. Kutlu olsun meleklerimizler. Rahman Dilvarıcı. Son oyun gösterip bergen beynimize. Алысты туғаның жетіп келгенше жақын қошылар көп мәселені бітіріп. Егерде сен қой сойып жеп отырсаң, қошылар ашық отырсаң да жақсы қошыламайсың дейді екен. Қошылалықтың қадірі мына ушундай да билет. Билемес бір қанша себеп даярдап келген бейніңіздерге рахмат. Бас қосқан күні Құдай істейік балаларын тынағыз кешіп. Ақтағай, ұсыл өмір, ақтылылық берсін, көпке жашасын, Нурсултан Эльнуранын болсын. Шул армаған күшіңді қолыңан кетірмей, көп балапан чамайт. Әнемай, жапардың тұқымын өсті. Шул қосыналар, мұнакей, шул екі баланы кішіне кейінен бері білеріз. Жапармен елдераны. Бұдай жақсылықта жашап, көптеген жақсылықтарымызда бірге көріп жүреріз. Барымызға мыңнан ардағы көптеген тойларды шоқып алалы, барыңыздарға жақсылықтар тойды кездесуінің алайық. Анан елші достар тыныштық берсін, барыңыздарға да жарайтып отыр. Кен соғып, анан ұзын өмір.
үйлөнүү. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талсадай, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортадай. Қуанайық бүгін тек көңілді мұң күйресін, қыз жігітке күлімдеп, жігіт қызды сүйресін. Көңіліңді байқайын, әнді шырқап айтайын, бәрі тұрып билесін, бәрі тұрып билесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талсадай, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортадай. Жүрексіні аңсамай, алтын жақұт тағайын, қолдарыңа қаншамай. Жүрегіңіз мен десе, қарап тұрмай ендеше, билеңіздер шаршамай, билеңіздер шаршамай.
Bölümü arması değil, cümle yaşlar. Bu yaşlılar sana var. Создадим полный круг, абсолютно. Да, вайлабойбуз, да, уже вайлабойбуз. Тартуучу топтон сураган бир аз жылып берип койсоңуздар. Кыздар, полный круг, полный. Полный. Бери. Кызды ортого алып, толук шакек түзөбүз. Болду. Урматтуу биздин Элнур. Азыр музыка башталганда кыздар сизди тегеренип басышат. Биринчи жай, анан ылдам. Эң аягында музыка ылдамдаганда кыздар чуркайт. Музыка токтогондо кыздардын баары катып. Анан чечим сизде. Оңго солго артка алдыга 2 шаг таштап, гүлдү жөнүнө берип коесуз. Максызда, карындаштар, айылдар, серкелер тегеренип баштадык. Начали көрсөтсө. Биле. Чуть быстрее. Еще быстрее. Да. Чулкап көрөйүз, чулкап көрөйүз. Побежали. Чулкап. 2, 3, 4, 5, стоп. Болду, каттык. Сүйнөмөй жок. Эми Элнура өзү чечсин. Сүйнөмөй жок. Элнура
қайға бұрыласыз? Назар вперед, направо, налево, қандай боласыз? Өзіңіз біліңіз. Шындай түзге кетесіз бе? Же бұрыласыз бе? Түзге кетесіз бе? Айтпай жау. Құл болсын. Актрисаңызымыз Гүлді Қарабаларды жолықты шешіп тұрып, мойнына салып қойыңыз, естерге тағына кетсін. Қайнен алып кетті. Сіздің атынан бір емес бір қанша белекке татып, өзімізді бұлшық белек, қалған белектерді болса, әділеттілікпенен иғарып беріп қойса, ол дастарханға. Ұшыл дастарханның белектері өзіңіздің ұлы атыра иғаршыларыңыздар. Қолша қойыңыздар біздің ұлы құдаларымызға. Құрманды Сейдумар мырза, Елданайым, Жоки, Жолдаш мырза, Елзар мырза, келіңіздер. Той иелері, келіңіздер. Әке, жеңе, жиынтық сөзіңізді сөйлейлі, түгейлер, атап. Мен байгемнің тойына келгеніңіздерге рахмат. Сол жеңе, байге сіздерге қаларым. Шын денсаулық, ең башқысы денсаулық қалайтын, бақытты болуға, бірге болуға дайыма. Ушул экоз аябай сүйүнүп калабызбы, жеңил болуп атабызбы. Кандай жеңилибиз бар, дагы бир жеңил болду. Мультфильмдин дагы бир жеңили болду. Ошол чоң рахмат. Осман? Эльмара деген айымға үйлөнсүн. Элизар мырза, Элиза деген кызга үйлөнсүн. Үйдүн баары эл болуп жатып калсын деп туруп чакыргансыздар. Бұл жерде жоқ болса да бірақ жүрегіңізбенен ушул мынакей видеолордун баарын толук сиз аркылуу көрүп алыш керек деп ойлойм. Буртуган агасы, андыктан Сейдумар мырзага, Элдана сизге, Жолдош сизге, Элзар сизге, үйлөнүп отурган Нурсултан сизге, үйдүн куту болуп келип отурган Эльнура сизге. Баарыңыздарга кайрыларым, кичинекей эле бир сөз. Биз үчүн жанын жанга урган, жүрөгүн ташка урган, өзі жебегенді бізге жегізіп, өзі кийбегенді бізге кийгизген, жашоонун ағы карасы, оңу солу, кыйыны, ысыгы суuгу эмне экенин билгизген. Канча жашка чыксак дагы бизди сөзсүз түрдө издей турган, көрсөк мээримин төгө турган, балам деп, небере көрсөм неберем деп, бактыбызга 100 жашап маңдайыбызда турсун. Бүгүнкү Нурсултаныбыздын тою бир шылтоо болсун. Ел алдында баяғы Жафардың балдарын қарашы, Эльмиранын өстірген балдарын қарашы деген бір сұлтаны сезім болсын. Шылтоо менен апабызды бір мойнынан жыттап, қолынан өп, бетінен өп, құшаққа алмайды. Келіңіздер, өзім бір қолшақ болды. Қадірлі инсан екенсіз, той бүтейін отса да енді тып-тыныш, еш жаққа кеткізі келмей сізді оқып отыршат, көңіл беріңіздер. Рахмат. Не дейсіз? Рахмат сіздерге. Жерде отырған барлық мен ең жақсы көрген кісілерім келді. Мен сыйлаған кісілер келді. Сіздерге рахмат, тағзым етем сіздерге. Не деп айта бастады баяғы. Мен балам келінім Эльнура, Нурсултанның жұмысы. Үйлөнүү тойуна келип, баарыңыздарга рахмат. Ошол ак батаңарды берип, калоо тилегиңерди айтканыңыздарга чоң рахмат сиздерге. Сиздерге таазим. Эмне деп айтайын? Кетти албай атам дейсиңер. Баягы мен 4 балам бар эле. Биринчи Эльнура кызды болуп атам, Кудайым буйрса. Дагы 2 балам бар. Дагы 2 кыз болсо 4 бала, 4 кыз болот экен. Сіздерге рахмат. Сіздер егерде кетіп қалса кемшілігі кесіп қойыңыздар.
сіздерден сұранарбыз. Жамандарыбыз болса жашырып, жакшыларыбыз болса ашырып айтыңыздар. Рахмат сіздерге. Мындай тойду апа жылдап күтөт, той бир күндө өтөт, 6 ай даярданат той, 6 саатка шулдап учуп өтөт, 3 күн уктабай калат. Анткени бул ысым касиеттүү эне деген ысым. Жүрөктүн ичине аалам океан батат. Эртең баламдын тою кандай өтүптүр деп апанын жүрөгү санага батпасын. Той бизге жакты, биз ыраазыбыз деген моноктор бир кол чаап койсоңуздар, андан кийин жеңесиңиз, бир туугандарыбыз, классташтарыбыз, досторубуз, күйөө балдарыбыз, кыздарыбыз, сиңдилерибиз, айтып отурсак, аяш балдарыбыз, баарыңыздарга таазим, баарыңыздарга аябай чоң ыраазымын. Силердин берген акбатана Нурсултан менен Эльнурага биздин балдарыбызга тийип, бактылуу, таалайлуу болушсун. Сиздерге дагы ден соолук каалайбыз. Баарыбыз ыраазыбыз. Ушинтип келип, акбатаңыздарды берип, каалоо тилектериңиздерди айткандарыңыздарга чын эле кемчилик кетпей койбойт. Кемчилик болсо кичине жашырып коюңуздар. Баары ошо баарыңыздардын үйүңүздөргө бактылуулук каалайм. Анан Нурсултан менен Эльнура, мынакей Эльнурада кызды болуп атабыз. Биринчи чын эле Элдана, анан Эльнура, Эльнура, сен бизге келин эмес кыз болуп бер, Нурсултан сен болсо кудаларга күйөө бала болбой, бала болуп бер, бактылуу болуңар, кармашкан колуңар үзүлбөсүн, бактылуу болуп эле дайыма балалуу болуңар. Эмки жылы Кудай буйруса жентек той берелик. Баарыңызга рахмат. Дейді апа, бияқта, бері. Апа, келіңіз, орныңыздан тұрып бір ошол жерден бам. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, bilinmeyi yıllar bu günlerde ötüp, ıntımaklı oldular, balalı yakalım oldular, atalar apalar, sürekli rahatlığı görsün, günlerde kırık olsun, asmanına açık olsun, keleceğine keng, turmuş yollar dağılır olsun. O meyine tutun. Özü kalağanda özgürtüge gücü yetken kudretli Kudayımızdan Başbaşbatkan Nursultан Эльнура üçün suranalı. Жараткан Kuday, tüböylörünü egiz kılsın, telegeyin tegiz kılsın, sezimlerin önak kılsın, atenige kuvat kılsın, jergejeke turak kılsın, köp bala bire görsün, balların canıp durgan yıldız kılsın, kuyup durgan çırak kılsın. Erkek kılbay bul uy bile jappasın, erkek kılsa bütün kırgız maktasın. Bayağı Nurali'nin kızı Japar'ın balasıdır. Baş koşkon tüköylördü, elkin bari aytsın, dastan kılıp maktasın. Үйлөнүп койгон оңой, үй биле курган кыйын, буйруса үй биле өсүн, көз каректей чогуу жашап сактасын. Кийинки жылы Жапар байке үйүңүзгө эл келсин, тойлук болсун жапаке деп дем берсин. Анткени жаштардын бактысы ала тоо менен тең келсин. Эл жұрт берген бата менен буйруса эки түгөй ортосунда арча бешик терменсин. İçinde 6 sanavan aristeğini alıp 7 duvar kırgız eli çoğulup da bir jolu kalkanğa may öğretecek beşik toydan kalalar. Oğlum! Toy sonunda sürpriz. 10 kolu götürüp koyuzlar. Kızıkıca uygu yeterilen uçun kıvradı koyuzlar. Katuğdan kaşık, yumuşaktan salt etken kalsın. Kalkanı bir alıp getirizler. Toy sonuçta olsun.